Kicengsi kardom kadu kawe karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tami lapen pini nali tum fan na ki 1 p labang ke ADRE mate Assam direct recruitment grade 3 grade 4 admit card command 2C ka release sima la so update nali tumhan pathek pen la so video long na than pachini ponik po lapen nali tum kladak mate detail salam labang ke kai kya son la so video lo si thekpon long ikpo nali tum la so YouTube channel long dok sin na kahumri milang pole ka chinghon pen nali tum subscribe ikon latest update kilong versi afat adunges tabe bell arjan thekloi hodas tabe nani tum berpon igdenon tangde non pathiek pen lang polonan command 2C grade 3 mate grade 4 admit card ka download ji adet ki people mala so puthakle lang polonang tangde non pathiek pen chithan polonang grade 3 mate grade 4 ADRE la so admit card command 2C ki pg mala so puthak asap so mate pathiek pen lang polona la pen nali tum ki cheng si thek polong po ka do ko veta ka apply mate ki jog dun tum ane chini po post amen la bang ki grade 3 grade 4 la pen ka do ka pen a post tak 12600 an la pen exam amen la bang ke ADRE la pen board amen la bang ke SLRC Assam sonda ta sida exam adet la bang ke ka do ka veta chini ikpo ke dam tang ho da ka himanto biswa sharma hin pen tap pupon iglo September pen October malam se exam bang pipon po lapen exam type la bang ke written exam lapen non admit card status lang nam da issue pon pela issue de dak pipon pela la sop puthak stame nali tum fan pathek pen nang than pachini pon ekpo lapen ki cheng sin nali tum dak admit card mate ADRE admit card details la bang ke la son lo name of post la bang ke grade 3 grade 4 number of post 12600 so se lapen grade 3 along 7600 son attack grade 4 along 5000 an lapen name of recruitment la bang ke Assam direct recruitment lapen son attack name of commission la bang ke state level recruitment commission mate SLRC son attack name of board la bang ke board of secondary education Assam hin peno lapen type of exam la bang ke OMR BCS lo mate written exam la bang ke son attack notice lo ateng pole date of exam la bang ke dak information kilo ateng la son grade 3 exam la bang ke 15 September pen 29 September malam se an pon pola son thot se grade 4 examinations tame 27 October 2024 malam se an pon popta dak tokpon apen admit card status la bang ke non not issue la data nilina than pachini pon ek pola son thak tak sidak issue date of admit card la bang ke August 2024 मतलब सोचिकलो last week मुलाम जस्ता नाले तुम बेटा क्लाडा का बेटा बंग अर्जुलो इक्पो ला सोन तक paper 1 SSLC la son tak si da paper 2 mate class 8 SSLC bachelor degree driver of first da number of candidates I hu dak tok monik la pen admit card release ponjia date la bangke nali tum dak thek ponong exi grade 4 afan la bangke September molam la pen la son tak si grade 3 afan la bangke admit card release ponji la bangke la so achiklo last week malam si release ponpo lapen grade 4 la bangke September first week mulam sin nalitum admit card la bangke long pon nikpo la son dak thak nalitum dak paper wa category la pen paper la pen exam date la bang la solo class 3 mate paper 3 la bangke nalitum dak 15 September la pen class 3 paper 4 29 September 2024 class 3 paper 5 la 29 September 2024 class 4 paper 1 27 October la pen class 4 paper 2 la bangke 27 October malam si exam date ba dak and pono paper 1 who candidate who have submit application for grade 4 class 10 matriculation level post nani tum dak pen lang poningo la son data admit card jong se release to te ko son si ka download ji ma polo dang te nali tum hala so earnings ta nani tum link bang long pon ek polo so link lang nani tum bear nam pola pen nani tum application number password pen login pa prang nam po login date pen fit nani tum ada admit card la bang ke nani tum long pon ek pola pen download option long exi hola so download option on bear pen nani tum admit card bang ke download ek det nam po la pen important links tame dak active pon pela admit card notice tame dak pipon pe lang la pen admit card class 3 mate grade 3 afans tame dak August malam silong pon ek po la pen admit card
class 4 mate grade 4 afan la bangke September malam se nanglitum long ponik po jong senalitum ADRE syllabus nahi pulte nalitum la so website mate la so article long wang page tame nalitum long pon exi da click here long ber igon la pen nalitum syllabus sun soni bang long ponik po la pen kidam taning kan jong question paper jong senai pulte nalitum dak ber igo dak pen long ponik po la pen guidebooks tame nalitum nam exi pulte dak pen nalitum nam ponik me la son tak tak nalitum official website long tame long pon exi hai syllabus hai hoi bangke la selection lo admit card update apu thak bangke grade 3 afan bangke august malam lasol august last week malam tapen grade 4 afan bangke september first week malam se admit card update banali tum long pon ekpo la pen download pon long ekpo asipini update la bangke nali tum han nang kiwan pil ancholo la son update nali tum kilong wer je afan pura la so youtube channel la bangke nali tum subscribe ra bi ko la pen latest update kilong je afan stamina tum belar jan theklong ha stamina ni tum berpon ik dia la pen la so video la bangke share nali tum tenini pin pen share pon egon kumama se Assam direct recruitment long mate ADRE long ke fly dun ki jog dun man nali tum so video comment long nali tum pachini ngon tangde na so video long bangkela anse nili kang ton ponik po domi thak me kadu kave na so youtube channel long kila ra do anfans tame nilhin pin cardom to change